Lokusihle lapha nje liyahamba nelanga nje siphuza amanzi sidonsa umoya phinde sihlale phansi sixoxe lapha. Ngiyathemba nawe uyajabula uyalithokozela uhlelo esinayo la udokotela empeleni umkhulu sengimbize kama udokotela Mkhulu Shobel'khulu. Mkhulu kunjani? Siyaphila njani nabalandeli bonke? Siyaphila. Uyena ke uMkhulu Shobel'khulu esinayo lapha ojula kakhulu nje makuzwakela into ethinta isintu nokwelapha in general. So namhla ngifuna sibheke la Mkhulu ukuthi kunabantu abathi angikholelwa ukuthi ubuthakathi bukhona. Ayikho into ubuthakathi. Ayikho. Ayikho into ecabangayo. Yebo kunabantu abanjalo nje uthi nje angikholelwa ukuthi ubuthakathi bukhona. Abanye bayakholelwa ukuthi ubuthakathi bukhona. Iview yakho ithini? Asibonke. Ubuthakathi into ekhona. Ubuthakathi ngolwasemzini noma ngokwesingisi kuthiwa witchcraft. Into man-made science uyangizwa ukuthi ngithini. Emandulo ubuthakathi babungekho. Kodwa kwagcina ubuthakathi sekuba yinto ebakhona ngendaba ye-greed. Uyangizwa ubuthakathi. So igama elithi ukuthakatha Mkhulu lisukela ehlanganiseni imithi kodwa uyihlanganisa kabi uyisiguquka lemithi iba ubuthi. Uyangizwa ukuthi ngithini. Umuntu othakathayo umuntu osebenzisa ubuthi ngoba usuke buthintana nobutha. Buqala khona lapho yikho kuthiwa ubuthi bese kanti lemithi siguquliwe manje usuke esethaka kabi manje sithi uyathakatha ngoba usuke sethaka kabi imithi. Uyangizwa ziningi izinto esingayikhuluma ezihambisana nani nesimo sobuthakathi. Into ekhona Mkhulu umuntu uyaphambana ikhanda ephambaniswa yini abathakathi. Abantu abakholwayo uyangizwa abangakholelwa edluzini kodwa ubuthakathi bayabaza ukuthi bukhona ngoba bayanikezwa ama-holy oil, banikezwe ama-holy salt, banikezwe izinto ezithile ezizobanceda nezitika emotweni zabo ukuthi phela imoto zingaguquki ngoba bayazi ukuthi ubuthakathi into ekhona futhi into ephilayo ngoba lapho kusuke kusebenze isandla sakabani somuntu. Kodwa esikhathini esiningi akusona isandla somuntu nje isihambayo sihamba nemimoya thizini ephelezela ini lobuthakathi. Into ekhona yenzakalayo Mkhulu na ku profession yabantu abalaphayo ku medical kuyenza ngesinye isikhathi uthola ukuthi uyagula uzwe isifuba sishisa kakhulu uzwa mhlambe isifuba kube ngathi ungaphalaza ngaso sonke isikhathi uthi mawuhamba bathi mabakudiagnose bathi mhlambe lapha une TB wesedukuduku mawuyasamo enye report ithi unama-touches we-COVID uthi uyakuphi kuphi yonke le mithi uthola ukuthi mawuthi ayisebenzisa ayisakusebenzeli manje isibanga icondition ukuthi ibe yimbi. Kwabanye mabafika baboni lutho kakhulukazi esimeni sokuthi mawuthakathiwe uyangizwa bake bathathe into bayiguqule njengoba ngisho ngithi sescience yokuguqula le bese ke ivela ngento ethile kodwa ingalapheki. Mawufika kumlapho wendabuko ngithi hayi wena uhlisiwe bese ngiyakhuluma ukuthi uke waphupha okunjena nje uthola ukuthi kuyiqiniso lokho kusho ukuthi lo muntu lo usuyenze njani ethakathiwe udliswe mhlambi ebusuku hayi ngefood poisoning kodwa udliswe spiritually ngokomoya kukhona ukuthakatha Mkhulu into ekhona futhi ephilayo okunye kuyalapheka okunye akulapheki. Sike sihlekise sithi hayi umuntu wakuthatha wena wafa ngoba umuntu uma ngakuthakatha wafa ufa njengomthakathi lo muntu loyo umengale kwethuna usazoqhubeka ebophe lezo zinto kube nzima ke manje ukuthi umlapho wendabuko ekulaphe ngoba uselwa nomoya onamandla ngalena lapho behleli khona lapho imimoya ihleli khona kwelamatho usenamandla ukuthi iqinise lezi zinto kube yibopho zingasaqhaqheli. Yeah, ngifuna sivale ngalokuthi abantu abamnyama Africans makhulu ngobuthakathi baye bacaba ukuthi into nje yala Africa yebo yenziwa abantu abamnyama kanti ubuthakathi is a general term elisho ukuthi abantu abenza ubuthakathi nabelu bathakathi abamhlophe even amandiya athakatha izizwe zonke inhlanga ziyathakatha yayibona. So ubuthakathi akusinto eyenziwa abantu abamnyama nje phela but
noma akusiphi sinobuthakashana bakhona uye kusinabo ubuthakashana bakhona so ubuthakathi into existayo khona nje kulabo bantu abathila ababi abenza izinto ezimbi iqiniso kunjalo abantu makukhona ubuhle nobubi esizweni esithile then kuzoba nobuhle obu right kube nobubi obuhamba nobu evil nobuthakathi uyabona ke yazi Mkhulu ngikhumbula sisakhula uyangizwa sisasebancane kwakukhona imikhubanyana ethile sasiyenza singazi ukuthi sifunda iscience yobuthakathi ungizwe kahle kodwa engahlangani nemithi ngoba uma umuntu ezobuhlungu ekufisela okubi bese uvelelwa amashwa uzozwa kuthiwa cha lo muntu lona uthakathekile ngoba inhliziyo umthakathi angithi ukusizwe leso sinto ngangithi mangikhula nakubalandeli ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayazi sithi masibona inja lapha ya izama ukuyikhulula bese senza kanje hey sasithakatha Mkhulu yayingakwazi ukuyikhulula ngoba sibophile kanjeni ukuthi sibopha ngani ngemimoya thize njengoba ngithi ihambisana nemimoya lento ayingemithi yodwa sasithi uthola ukuthi umuntu ke inja manje ayisakwazi ukuyikhulula sihleke sithi sihamba lena ehlane sibona umuntu eyithulula lapha sifike lapha nasifaka ushilisi ehambe inwaya yonke indlela lapha simhleke sasithakatha sifike ngesisikhathi sibhala igama lomuntu lapha epheshaneni esimthandayo simfenza sirole kanjena sile sithweni ngowami ingane yabantu isisondela isingithanda kanti sasithakatha ibona ke lobo ke Mkhulu ubuthakathi ngisho kwa ukudlisa umuntu akuyona isolution khehle uyangizwa ukudlisa umuntu usuke vele usenza lento esasiyenza sasebancane usuke usumthakatha lo muntu ngoba uguqula imithi uyenze ubuthi kuze kube nemimoya evukayo iyenze lo muntu enze into angayimiselanga ukuyenza uthanda ngenkani usethanda ngenkani ke manje usumthakathileke lo muntu lo noma singayibeka kanjani noma singayizabela indlela ukuthi silungisa imithi noma yini lokho kukhunkulu okukhulu ukuthakatha nje konke lokho into ekhona khehle no hayi izwakelo uzuleke mbukeli ukuthi lokuthatha nje lawo makhambi nje owafuna uzame lapho phoza ukuthi umuntu ekuthande usuqalile i-trial leyo ekhomba ukuthi usubheke khona begangeni ngenze kudlulele ngoba uzoshushwa umunye exoshwe emsebenzini uthi hayi ngiyambulala ke ngiqala ucele kancane yakhula lento kuwena Mkhulu no siyabonga kakhulu uqhubeke umlande lapho Mkhulu Shobel'khulu kwi-channel yakhe ezethongo nomsamo TV on YouTube kanjalo na ku Facebook njalo TikTok njalo inamba yakhe ikhona futhi uzoyithola phana yona ke lekuvela ngoku ama details kwazi umlandela ama private session akhona uyabhuka nami ufuna uhlala nje nawe akunikeza isikhathi over the phone uxoxe